Jesus was nog besig om te praat, toe Judas, een van die 12, skielik daar opdaag. Saam met hom was daar 'n groot menigte met swaarde en knippels, gestuur deur die leierpriesters en familiehoofde van die volk. Sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee. Die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Hy het dadelik na Jesus gegaan en gesê, gegroet Rabbi, en hom gesoen. Jesus het vir hom gesê, vriend, doen waarvoor jy hier is. Toe het hulle nader gekom, Jesus gegryp en hom gevange geneem. En skielik het een van die saam met Jesus na sy swaard gegryp en dit uitgetrek. Hy het die slaaf van die hoëpriester getref en sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir hom, bære jou swaard op sy plek, want almal wat die swaard opneem, sal deur die swaard omkom. Of dink jy nie, ek kan maar net my Vader vra, en hy sal dadelik meer as 12 legioene engele tot my beskikking stel nie? Maar hoe sal die geskrifte dan vervul word, wat sê, dat dit so moet gebeur? Op daardie oomblik het Jesus vir die menigte gevra, het julle so stene rower uitgetrek, met swaarde en knippels, om my gevange te neem? Dag na dag het ek op die tempelterrein gesit en onderrig gegee, en julle het my nie gevange geneem nie. Maar dit alles het gebeur, sodat die skrifte van die profete vervul sou word. Daarop het al die disippels hom in die steek gelaat en gevlug. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Whom seek ye? Jesus of Nazareth. Master. Betrayest thou the Son of Man with a kiss? I have told you that I am he. If therefore ye seek me, let these go their way, that the saying might be fulfilled which he spake, of them which I have given thee, have I lost none. The cup which my Father hath given me, shall I not drink it?
Blessed assurance, Jesus is mine, and oh, what a foretaste of glory divine, purchase of born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect submission, and perfect delight. Visions of rapture now burst on my side. Angels descending, bring from echoes of mercy and whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. And perfect submission, all is at rest. I am my Savior, are happy and blessed, watching and waiting and looking above, filled with His goodness and lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praise, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Let's just let praise flow this morning. Lift up your song to the Lord this morning. Let praise flow from your heart. Let it flow today. Let it flow.